Ginong ilam senang gagal flings hag arwak tarik urampang arajar arpun riau. Ilawan mani kendo yung menteri ketenat sports but youth affairs ban penpaw kejeng Sofia. Halor kejeng ia kebami na kejeng selai kubajur han pedeng senang hagal flings. Habageran hagilat patai kubor. Bad ubak Michael Heck hadian kejeng ia kendo yung menteri. Ubak Michael Heck boleh tu bag kejeng selai ga sedang nado belasna ya cafeteria bad kejeng ra ya kekerdan jeng madan kam halor ha ka Jawaharlal Nehru Stadium. Ini kalau penlong yang kinala man sakut bat mla syuk bentut ko Luang menamar bag sarkar kadang penkreak ban penlong ya ke National Games sakanong ba shilong. Kasnong kala kentu ya ketenat sports bat youth affairs ban penbet no ay kajing ya kanang bagajing shlay kan penuwit ya kana gelumpong ya lakai bat yang kisam dengan snong. Kasnong kala kentu yu engineer jong ke sports council ban let kim ilang ba orang ba snong ya tijaka ki balang ko Kam tam gitu kijaka ke badan hajan ka coffee shop nang banyo ban le ke badan kam hasyo ban wan ka ayom slap. Ila ajung tho sports department bagi don kini outlet dungi south liba persiapan di GN complex teknik outlet dungi mentai di don south liba mi aju de don so kalba nai ka kalba do mi aju ko de kum jungi te bene kali la de pun la ba flop yang ka kasnong golfing teknik la ba flop lamba ka tai la system tam na ila bendu is kendu am tikim kit kia jadi dal ka daw na kali yang kasnong na kali yang drama kasnong golfing tingi wan kendu directly minister tingi songur ibin minister juga sport ila kit kia ila funi chief dia mata yang kerki ini belai cyber inspection itu aja ka so kala jan tar kani ka national game mata kani ka buram so pertugal hu kani ka VIP road bi kami ki VIP ki ya no to boro tela shala ka ki VIP ki ya itu kan non so ka flat untuk ta jinera ni ka department ni ka department ru ka shino ka tha ayu kan lu chief dia ka system tan tamalong kim tip kim kit kiya ne kamno jadi ta kana ka dia ka shino te kinong susno ila kan shani ke pulana Lala kimle hingga di outlet kepada berpelak di ujung sini, tempat itu VIP road yang bikin berkang. Petition support Chief Minister. Ni address Chief Minister ke mentang ski ni ai yang ya ke chu hi ke city bang ni address be direct to sports minister. Mereka ni kalong concern but the sports department. Kata kani ka flood kani ka jaka ka jongi satai kemudian ke JN complex ko flood. Takaraw bukan kan ka national games ti ngisim ni kani kabuban pagi yaki kan anak kumnu bigila ya kaban snan matabakin pelat ya ko makan flow sipo wa kan ngir kan lat naga jing sili joko ya kaslong ti ha ju ko por ka JN complex ko lat naga flat Ka problem ai ka di perselap ini. Teman tadi ku jeng ke telkom ko be ka ya bitang lalor kan. Kani ko umbo po kami aju de nakalian dungi berpeludi like do nakalian peludi ko bakani kamri shu ka kamram jongi kai bi benle kana la ngale kari bitang to outlet kami aju umbi de mereka ni la dep ru itu gengkel bro peludi la la lo yo la staman ku de ma kami aju problem kan dia tan jadi kani dikata ko ngi bang iso Europe kadi kata ka VIP road de berkoi kata seli gibri gi besar tu kan problem dia tan kan at least nong nakalian ko sport department so ma kani ka ni shay chief minister ngi ada thosh ti kani ko ngi external national ngi ada tho jadi kilian juga ila pa tama so ko poi shay te jadi matang so i minister ka sports ila kitkia ya funi si direct yo ba lek ban lek ki badan kam ko do ma